بله تماشاوان و شوپینرن ریباز نیوز داکو ام بهتر لسر خبات و کسایت محمد نزیر مصطفى راوستن ممیوان داریان ویسکار و هلبستوان مصطفى رمزی اندام انجمن هرمیا پارتیا دموکرات کردستان سوریا گریا هروها کسایتک نزیک بو جه خباتکار مصطفى موستا داكو ام بهتر لسرفي كاسيتي ناس بكن و سربا اخفن نها دريا سكايبرا مصطفى رمزي جي كامبا دوميزيا بانابرن روجافايا كردستاني لقل مياما مصطفى دنباش كاك مصطفى دنجيم لبيزي بله دنباش ما سپاسیا راديو ريباز نيوز دكن قال سباس بوتاجي بله بيگو مان كاك مصطفى دسبيك دا ون وك بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا سالفاغارا دوازدهان يا كوشبار كرنا خباتكار وتكوشري كرد محمد نزير مصطفى ون چاوا بيرا خوتينن بيگو مان ايرو ام دحزورا زانست پرور و پینیست پرور و دیروک ناس و یاسازان و یک روشن بیرترین کس دیروک عملت کردستان سوریا وقی دکتور نوردی زازا و ماموستا کمال و گلک تیکو شر و قهرمانی ویری بازی بله ماموستا محمد نزیر مصطفى وکا ایرو کوچا داوی کرد پشتی 12 سال تی پرد بن لسر کوچا داوی کرنا وی قهرمانی وی تیکو شر پروری اموکو پارتی ديمقراطي كردستاني امويد بينن ايقونة النضال الثوري حمايتي كوشانا رزقار كرنا كيشا رواي ملتي كرد جبركو قهرمانو تيكو شركو حموجي خطر خان كر وكو تيكو شركي وكو زيندان پروركي كو همي جيانا خطر خان كر بهشمندي و بو سيمبول آشتي و آزادي خوازة و غير خطيرة آزادية اف قهرمانو تیکو شر نتنه بیرو باوری وی هبون یک ریزیا مالا کرد ام وکو پارتی ديمقراطي کردستانی سوریا مددید اف کسایتی سرکردی پارتی اما امین عام پارتی اما وقتی کو کوچا داوی کر نتنه پارتی اما خسری لیبلی ام ارک دزانن بزاوا رزگاری خوازا ملت کرد حمی تیکو شر و قهرمان و آشتی خواز و آزادی خوازی خسرین چونا ما محمد نزیر مصطفى دا لورا اموکو پارتی ديمقراطي بینن ام وی کلتوری وی قهرمان و تیکو شر و بیرو باوری و پرنسیپ باوری آنین ام وجاندن اکیلی بکنو ام بیرا خب بینن وکا ارک وکا واجب جبرکو ملت بقهرمان و تیکو شر و برخودری خو سربرز و سرفرازن ما محمد نزیر مصطفى بکو امین داری گشتی پارتیا ما او یک جوای کو پتی پیزیرین دیرو کا بزاوارزگاری خوازا ملتی کرد ناوی خطو مار کر نتنه خبات و تیکو شانه لی وکو کسکی زیندان پرور هر جبر زنارا عربی وکو ام حمود زانن سال 1973 حتی 81 ما د زندانی دا اف ظلام اف قهرمان اف تیکوشر اف یاسازان اف مروف دوستی آشتی و آزادی بجناوی نچمال هم بر دجمن و پیلانی دجمن و داگیر کرا هر ماهل سا و باورمند سازانی و بکیش روای ملتی کرد و بیک رزیا مالا کرد داكو ملتي كرد دستورا سوريا دا ما في ما بتشسبيني وكو قضية أرض وشعب وكو قضية وطني بامتياز ما مصطفى كسيتك وسارة وشمبير زانا چه لتفجرة كردي بقشتي روجافايا كردستاني بتيبجي لبارتي چه سربار کرد چه زيادة كروي كسيتي في كاريزما خباتكار نزير مصطفى بله بیرو باوری ما محمد نزیر مصطفى نتنی بیک ریزیا مالا کرد همونج برکو بری کردی جی آواکش بو خدمتا یک ریزیا مالا کرد بیرو باوری گوران کاری هبون بیرو باوری
بقیوا دیمقراطی و آشتی خوازه هبو هندروی سووریا دا وەکو ئۆپۆزیسیۆن و بەهەڤدورە کاریبوون قەدیا کوردی بوا بدێ قبولکردن وەکو کێشەکە نیشتیمانی بنیاب یان بی امتیاز بەلێ مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا کەسایەتیکی پێویست پەروەری قوناغی بوو و شخصیکە استثنایی بوو ئاوارتە بوو خودی فەلسەفەکە خاص بوو خودی دیرۆکەکە خاص بوو تایبەتمەند بوو و خودان چاند و کلتورێک بوو نەمازە ئەو کلتوری شورشا ساسونێ بوو وش فرشک بووی دیبیستانە بارزانی مستەفا بوو و کاری بوو بهتر ژ 25 بالیۆزخانە شامێ پەیتەختە سووری بکێ دۆستێ کێشا ڕەوایە ملەتێ کورد و هەروسا بەرهێنگاریە سووری وەکە هەنگی دەهاتە ناسکردن ئەعلان دیمەشق یان دانەزانە دیمەشق ئەوژی باوەرمەند کردبوون و شارع عەرەبی و ملەتێ کورد قەدیاوی قەدیکە وەتەنیە بامتیاز و زێدەتر ژوێنە بیر و باوەریە وانا چێکردن بکێ منەتەوە هەندروی وڵاتە لەورە ئەس دەبێژم مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا نەتەنی خسارێک بووش پارتیان مەرە لێ بەلێ خسارەکە مەزن بووش بزاوا ڕزگاری خوازە ملەتی کوردە و دۆزگەری ئاشتی و ئازادیرە نەتەنێ لە هەرێما کوردستانە سووری سەرانسەری سووری و سەرانسەری کوردستانی شخصیکە بەرنیاس بوو و یەک ستونا پرۆژی نەتەوی بوو لەورە وەختی بوهیداریەویدە جەنابێ سەرۆک بارزانی سەرۆک مەسعود بارزانی سەرۆکی خۆشەویست و بێ هەمپە گوتیدا المناضل الكبیر گوتی تێکۆشەری گەورە نەش فەراغەتی گوتیدا تێکۆشەری گەورە ژبەرکو مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا بیر و باوەری وینا ئیر و ڕۆژ بە خەباتکار و تێکۆشەرێک و ئیر و گفتوگووا دکن ئەم باوەرن مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا وەکت بژێ کەسایەتێکی خودی کاریزما بوو ڕەوشەن بیرپەروەر بوو قەدیا کوردی بڕەنگێکی قانونی کاری بوو شرۆڤەکی و تێگەشت ناوینە یەک ڕەوشەن بیرێ سەردەم و ڕۆناکبیرێ سەردەمی بوو لەورە ئەس بێژم ئەو تشتێک و گفت و گۆ نەهات شتێ نەکرد بە معارەدا سووری بە هەمەهەنگیە سووریرە بەری هەنگی ئەوی دۆزامەدا بوو ناسکردن قەدیا کوردی دابوو ناسکرد وەکە قەدیەت ئەرد وە شەعب وەکە قەدیکە نیشتیمانی کێشەیەکە نیشتیمانی بامتیاز لە سەفاراتی دنیای شامێ و هەر بە دانەزانە ئەعلان دیمەشقرە و حەمید کەسێ قیوێ ئاشتیخواز و دیموقرات خوازرە لەورە مە پێویستی ئیر و ڕۆژ هەموو وەختا بەهتر ئەمزانن قوناغ گرنگ و هەستیارە ئەف قوناغا گرنگ و هەستیار شخصیکە وەکەوی بخەباتکارارە و شخصیکە وەکەوی ثابت الأوصاف كامل الأوصاف و ڕاستی هەموو بیر و بیاوێ حیاتی دەتێگەشتی بوو و کاری بوو دۆزامە هەموو بباوەریە بکم و زلامەکی چاونەترس و تێکۆشەری ڕێبازا پارتی و بەرزانی بوو ئەس باوەرم لازم بوو ها ئیرۆژ قوناغیرە و ئەف تشتێک و مەبادە و تشتیوی ئەم بک مەکردنە منتەڵەقات خوارە هەوالی تێکۆشەری پارتیا مەژی و دگەل ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردیە ئەو بیر و باوەری و پرنسیپێ مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا باوەری پێتانی وەکو ڕاستگۆیی وەکو دۆتگەری ئاشتی و ئازادی وەکو زلامەکی گۆرانکاری خواز و گونجای گۆرانکاریێرە ئەس باوەرم ئەو ڕێبازوی منێ بەردەوام لەورە مامۆستا مستەفا خەبات و تێکۆشاناوی وێ هەر بمینێ هزر و پێنگاوێن پیرۆز و مژدەگەهی پیرۆز دیرۆکە پارتیا مەدە پارتی دیموقراتی کوردستانی سووریا و دگەل هەمی دۆزگەری ئاشتی و ئازادی مامۆستا مستەفا ینی کەسایەت و خەباتکارن وەک نەمبەر مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا یانژی بەریوینا مامۆستا کەمال ئەحمەد دەرویش هەروەها سازینەرێ پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا دکتۆر نوورەدین زازا ئەف خەباتکارن خودی ڕۆل خودی ئەمبێژن تاب خودی قوربانی
هەروەها بەدەهان ینی خەباتکارن vê partiyê û şehîdên wê kesên ku hatine eşkencedan û girtin wek wefadarîn ji wan re çi ji endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê xwestin yan jî çi çawa bu wefadariya wana berdewam kê di paşa rojê de. Belê em soz û biryarê din wekû endamê Partî Demokratî Kurdistanê wekû Partiya me Partî Demokratî Kurdistanê Sûriya wefadarî, emekdarî, rêz lêgirtin, rêz lê înan ji va xebatkar û têkoşerî ku te amaje kirî Diktor Nureddîn Zaza damezrêner û serokê Partiya me her wisa Mamoste Mihemed Nezîr û şehîdê peyva rast bavê Ela û têkoşerê neçemayî qehreman û Mamoste Behzad Dursun û hemî xebatkarê ku îro bizav û xebat û têkoşan dikin û em hilsana ku em wa bîr û baweriyê wana em sax bikin wefadarî û emekdarî ji rêbaza waya pîroz re ji ber ku Mamoste Mihemed Nezîr Mustefa û her têkoşer û qehremanê vê partiya me û hemî kesê ku êşkince û lêdan û te'de dîtî em sozê nû dikin ku em bimîne wefadarê rêbaza wana çilo ew wefadar û emekdar û hemî jiyana xwe terxan kirin da ku milletê me ser bikevê. Lewra ez dixwazim gotinekî wî bên me bîra xwe wextê Saed Hemawendî dîdarek ser Cenabê Mala Mustefa pê re kir di kitêba xwe de got Mustafa el-Barzanî yebqa fî zakîretî tarîx dewmen ev pirtûka Cenabê Mamoste Mihemed Nezîr Mustefa got Barzanî Mustefa naqşereya aştî û azadiyê ye milletê Kurd qûnaxekê ber û qûnaxekê serkeftî kiriye û her mafê rewayê milletê Kurd destûra Iraqê de tespît kiriye. Em hêvîdarin ku bi xebatkar û têkoşerperwer re em jî mafê rewayê Kurd Kurdistana Sûriya de biçespînin di naqebîna dikevana de tespît heqi şe'bil Kurdî fî destûr Sûriya cedîd e wekû Sûriya pirreng û ferenetew lê got heger Barzanî Mustefa piştî vaqa serkeftin û tomar û qehreman û dastanê xebatê heger kevneperist û ricî bê gote yê nivîskar Saed el-Hemawendî ercu ya Seydî tu navê me bikê serê lîsta kevneperista de. Lewra ez jî dibêjim heger me qehreman û têkoşerperwerê rêbaza Partî Barzanî û ev têkoşer hene û evên hat zîndanê de û weka Mamoste Behzad Dursun û hemû kesê şehîd ketî û miladil û kesê berdewam îro partiya me de ez bawerim ev rêbaz wê serkevê projê netewî wê serkevê peyama rasteqîne wê serkevê û em ê bimîne dozgerê aştî û azadiyê li ser rêbaza ve qehreman e. Mamoste Mustefa pirseka me dî hebû min dixwest hindekî tu behsa kesayeta nemir Mamoste Nezîr bikê Mihemed Nezîr Mustefa bikê tu wek kesekî nêzik bûjê we gelek kar û xebat li gor zanyariyê me welqam ji lo bi hev re kiriye eger hinekî tu behsa karîzmeya wî bikî kesayeta wî bikê danûstandina wî bi we re bi endamên partî re bi hevalên we re kadrên we re çawa bû. Ez bêguman xwe piçûktirîn endamê partî dibînim ber ku ez kadrê partî me jî ez xwe piçûktirîn kadrê partî dibînim li hember qameka mezin û xebatkar û têkoşerekî wekû Mamoste Mihemed Nezîr Mustefa û her xebatkarê doza aştî û azadiyê têkiliyê me pê re bûn wekû têkiliyê hevaltî gelek caran ewî li me dinihêrt wekû kurê xwe Besamiyan İdrîs bi rastî wilo li me dinihêrt û li hevalê xwe bi yek mesafetê bi yek pîvanê dinihêrt lê belkî taybetmendîke me jî li cem hebû. Mamoste Mihemed Nezîr Mustefa carekî jarê nexweş wextê em çûne cem karî bû puxta dîroka Sûrî hemûkî ji ehdê Mihemed Elî Abid
حتى حافظ الأسد بشار الأسد كيم ترجع 45 دقيقة قلت شخصي جدا متواضع بو. علي بن أبي طالب بيجي ما تواضع إلا الرفيع. بالفعل أفزلام هاي برزو بجن بلند بو بياك مسافة الهوالي خود انهير. والدليل وقتی شو بردلوانيا خودي حمو تخو چيني جواكي دما اتمينياوي دي حاضر بن هگر سرتربي بو خيمك يعني سيوانك جبو يك ريزيا مالا كرد وهمي حاجي كرو تيكو شرو قهرماني بزاوا رزگاري خوازا كرج بلي هوالي وجي حاضر بن او ناجي تكزدكي پسندكي ما محمد نذير مصطفى شخصي كاريگر بو شخصي كمتواضع بو بيك مسافته يك بيواني ويك بيورا الهوالي خود انهير وقاريبو خد لي ملتي خدا بقامك مزن الجبرك وي خدمتا ملتي خكربي بجناوي هردميني برزو بلند وهي خدمتا ملتي خنكربي شقاسي قندركي كعب العالي بكي بن لقيو خدا وهربيني كرتا بالا وقزم ما محمد نذير مصطفى نتيجة باندور وكارتي كرنا يكمين هالبس بلكي خزانة من سر تربيج قوت حموجي شاهد هي عبد الرحمن بقريب السيوانة كي تشكي من جي وكو هالبس فانكي وكو مصطفى أزبجم تا بريانا هالبس جي سر تشكر بو هروهات يستراندجي بلي من جي هالبس تشكر بشتي وفاتاوي ونوروز هات ساڵایەکی خەباتکار و قەهرەمانێک و نارین بسپاسیوە وەک مەدرسەکە نیشتیمانی بوو گەش و پێداند ناواجواکی دەچێترام هەموو قەرزداری وانە چلوک و ئەم قەرزداری مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا و مامۆستا کەمال و مامۆستا دکتۆر نورەدین زازە و عوسمان سەبری و عبد الرحمن آلش حمو تيكو شرو قهرمانيكو خبات كري من ديت وكو أرك سر ملي من كيمترين واجب از هالبستكي سر شي بكم أجي وفاداريا خشبي قهرمانو تيكو شرير ديار بكم نتني وكو أمين عامي بارتيا ما وكو باوي خشي مددي ما مصطفى درفت هيا هندكي تجوي هالبسطة خودش مرة بيجي او بلا او ستران هاتا قوتن كوما نارين دف سباسيفات بيجي قهرمان تيكو شر بيجي مام هستا نزير ياسا زانو بروان بينيس پرور روشن بير كرش شو رشا ساسون بو ولات هر هزرو بير پاري زري دوزا كرد بجي مام هستا نزير يكم پاري زري كرد بو دوزي بو يا خطير 8 سالا د زنداني شورش گيري توي مير ولات پاري زو هشمند ديروكو كلتورو بير يكي تي تو سازان خباتكارو روناك بير قالوا راسة تباركر لدل داتا 1000 تير قالوا راسة تباركر لدل داتا 1000 تير ملت بوتا غمگين بو كچو خورتو كالو بير چقا تحلم برناتا جيان رشكر وكي قير جري بازا بارزاني فرشك بويا بيرشير قهرمان تيكو شر بر بيجي ماموستا نذير قالك سباس مصطفى رمزي قالك سباس لسر بجدارياتا دداوية ده هجر نامية كتهبي أم قالكي سباسياتت كن سر في بجدارية نامية تداوي تشابه مصطفى ناما من داوي سلاف و ريز و نوازش هموی قهرمان و تیکو شری ریبازا پارتی و بارزانی و پروژه نتویره ام سوزی ددن و پیاما خوشی مکم دکن و بانگا منج همی خورت و
و کەچی ملەتی کوردرا تەڤلی ڕەفی پارتی و پارتیا ببن ji بوی ئەم هەموو بەهەڤدوورە تاقات و شیانی خۆ تەنخان کرد ji بوی ئاواکردنا دەولەتا کوردی ئەو دەولەتا کوردیە ku îro em zanin bi erk birêdeya bi serokatiya serokê xۆşewîst û pêhan be serok Mesûd Barzanî ev rêbaza pîroz e ev rêbaza mujdegihê pîroz e û ez dubare silafê xwe nû dikim û sersaxiyê ji xwe û miletê me re dixwazim cihê mamoste Mihemed Nezîr Mustafa û hemî têkoşer û qehremanê vê partiyê bihişte berfereh bê bijî Kurd bijî pêşmerga bijî rêbaza partî û Barzanî rêbaza rasteqîne û projê netewî û dewletbûnê û her şad û serkeftî bin. gelek spas Mustafa Remzî endamê Encumena Herêmiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê ji kampa Dumîz ya Peneberên Rojavayê Kurdistanê bi awayekî zindî li gel me bû. Gelek spas li ser beşdariya te. Temaşevan û şopînerên me hêja em jî wek Rêbaz News navê xwe û navê hemî tîma xwe sersaxiyê ji we hemî kadir û serkirdên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û tevgera Kurdî re li Rojavayê Kurdistanê û malbata xebatkar Mustafa Mihemed Nezîr re dixwazin sersaxiyê ji wan re dixwazin.